Aotearoa whatala whantou le au whaafonga e le whaopopongo nisi o tāna meolo te tupu si o tātou. Tanu e Sāmoa o se mai elo whaafonga. O lo tāwhi maupelu mtanga luengo tina matama i tai a tina nuk manga whasotai e le whaatawe no le porkalame o le fuatanga o ia Sāmoa ma siapo mo le motu i polu whapena fo le motu tele i sala whai. Ai mo le motu i polu le vai aso nei e si lia i le onu se fulu ia Sāmoa ma siapo na whātau nuku e le porkalame o fuatanga o le nei fo i tau sanga. E whasa fulu ma le tolu to si tasi, se fulu ma le whātau si lua, ai fitu to si tolu. E ui na mai tau wina le mātanga o fia pe o le whaalelenga pepe o le nei tau sanga le motu i upolu, a o se tua lalo me le whionga le minister na tanga luenga. Maka makaku le kako wha moe moe le so. Koe kau kuku lai kiki ai lunga le fua. Ia maka ngofie au faisi lai kuku lai kiki lunga o ngosai au ar ko pea o le manga o le kupe aua ai fai le leila unga luenga e pui pui ai lo wain e kausi ai le ngā luenga le kua e fe soa soangila au sai malo ko kele o nga kua le loko kele ma le o ngosai e wha mali ngai lo manga Sau no le whionga langa ai ati ai tu au o le porkalame le nei o lo una ia e le malo le lumanai manuia o nu mafio anga. E pei o na whaatatia na se ta iala au tu. O le wha le leia leo atina e mole soi fuanga lau tele. Ta po e no ava no mole soi fua manuia o tangata, ma una ia ai atina e te tono nu mafio anga mono la tau manuia. O le porkalame le nei na amatamai le tautanga e lua fese funma le tolu, e le wha nau nau le whenga malo e le nā vai taimi, e le langa ma toe wha manatu pea, ma tū mau pea, nisi nei o mea sina le atunu, i ana fuatanga ma le siapo, e mai se lava le una ia lo le langa i no le ia numera tasi, ma ngā o sia le siapo i ona tūlang pito i sili o na le lei. Na whai loe le whionga le minista, nisi o lu i tau lo whenga i pe ma le polo kalame le nei. O ngisi o lui kau wa o fia ai le avesea o le lango kele a fale la langa sa les kalainga i por kalame o mafuanga sa kuli loa le makanga duenga o ngisi o ki ngā ua makuar soifua wale ngā whakauli mainga wale mawhai foi ngolako koe whaki ngoinga le makawhai roi le a ki ngā wale ngā whakia o koe le langa inga le i Sāmoa i o ngā kūlanga wha kūlafongo i le kūlafongo wha kongkongu o le mea singa Sāmoa. Na misi le porkalame o le tausanga e lua whelua se fulu, o na o le pepesi o le wha mai o le COVID-19 furuiva, a e na ua whatau nuu le vaiaso le nei, na tufatufa to e manisi o wha ai longa, e nisi o matua o na iai lava mai le amatanga, e o mai le vaiaso nei, manisi o whalalanga, na mau wha ai longa le mahatanga o fio ngā o singa o le siapo. E tō se fulu i la taulio ua wha manuia i na nyawa no wha askol sipi, e wha awa waia o a ongai mata aupu wha aloia bo le tūla fono i le Universitea o ao le Pasifika i le fua. Mai la tātu le se laua whetā la le wha tupeina mo i la tau ua wha manuia ina. O le fisosoane nei na wha tupeina e le wha la popitonga le kisuna, le sa wha leo ina i se tasi o la tu sui le langona wha aftai i le tūlanga whesoas whani tau se leni, o se mana onga pito i numera tasi lea i le wha awa wina wa awa onga, i a i lantou ma le tō tele o alo ma whanau o lea tunu, e fia wha lau tele ina ma wha awau, tūlanga tau i awa onga i mata upu o loo lātou tau ave ina, pei fo i o wha alo ia o loo ia i lātou. O le wha lau papitonga le nea le kisuna, o a whesoas wan tele le tele o vaenga o pisinisi la iti lea tunu, tūlanga tau ia awa onga, e meise o whaala putonga tōma oti. Pei tai na whaamani e na fo i le tō se fulmal valualo ma whanau lea tunu, o lo iei ala tomata au polo tau aveina le Universitea o awa Sāmoa, le uofo i nātu i e fo i manisi skola sipi. Ma le whaatu penga ato lea lua se fulmal valuava no wha skola sipi, wasilia ma le lua se lau a whe Tala Sāmoa. E leo mawhai ona te pēle la ngona le tō tele o aingo lea tunu i le atina e popo, sa manuia ma atina e maiei ainga i tele o tausanga o mawhai.
o le popo ana ola mai e Sāmoa iaso ala pe ole tupe maual na Sāmoa le ala e una ia ele company le pulenga company ia fa pea ona tatou maua le au nanga le ama le products le al tatou atunu ua leva so o le tai au la ne o lo tu fai nai me alo fai mo nai fai fatu anga o lo latou au ina mai le popo mo le ngau singa o le sua o tatou atunu E lata le to se lau le fai fatu anga le popo mo le koko le atunu na poto i le hola le wheloa i mauso e le tufa i ngātu le ia i oni mea alofa mai le company swau ui le atunu le o lo whaatau mafua i le popo anisi o lau whai whaatu anga e ngau si ai le swau a o le se le ni maua mo le au whai whaatu anga. O se ati na e tā ua tere mo le tātou atunu. Wa e tā ua mo tātou tupe maua mai whafu. O le mera le, ia peo nau tāu a le eise popo. Ia matua le ai lava ma se mea e mpaiona matua whaia. O le fatu le ma le autu o le company le nei o le popo. Ia o le a se soani patau waa ko mawhai o na tau ao ie le pulenga ma le company. Ia o le mātou tālasanga aua tautua nā mautou aua nei ngalo tātou company. Le ua sa unua foi le fionga ia pātele le tā ua o le popo i le o langa o le tangata Sāmoa. Ia, o le mele wei nei. Masalo na le o atose se fulu o ngā umu tau popolo iei tonu i polu nei. A fua iei aso o tua nai, e opa le nusa lau. E tu mau lava le taltonunga o le companies wa ule nei le atunu. O le anganga tonua ia tau mawhai ia una ia tili tato popo. Wa o le taltonunga lava o le nei company, te le luma nai manuia o tato atunu. Pea to e fo i tole niu. Ma le koko ia maisi fo i tato me to e peona iai. Na whai loa le whaurulunga o le companies wa ule i tono le atunu. Wa au sia i lātou le tasi tesi ma le 5 miliona tā lātou pe whaasili le tausanga, wa maua mai i le popo ma le koko, le foi ua whaatupe i nei mani mea alofa mo le au whai whaatu anga, o lo o lātou ngā rurue whaapa anga. O tala i mai Sāmoa mo le nei aso, manuia tele lo tātou tunu, whaasoi foia.